Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kaq kamachikuynintakama. Kaypi mirimasun tukuyrikchaq willakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw willanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinata. Masua Malulia Magelia Mataglartan Jipauhan Kichikam Hilagon Pelaicona. Haya Chaykaram Chinya Patawang Rimarinin Samproalan Chiguan, Tetancha Sutim Pepondale Perima Quiquilla, Conangachkanchik, Hanchis Puncho, Augusto Quillape, Hanchis Puncho, Augusto Quillaña, Semanaña pasaron Augusto Quillapas, 8:08 de la noche, una Pelaicona, y me dieron Kachkankichik, Conang. Kay tutapi kagaña willakuykunata qhiparikuykuspa chay kamullanchik ñawasi challaykiman llaqta challaykiman rimari uqllaykuna pallaykuna mas rimari kunan kay tutapi sichum qama munachkanki riyta o richkanki nisunchik richkanki como candidato al Consejo Menor. Hayagamanayka 999 10 12 29 Lisandro Villalobos yanapaykullasunki y kay programa rimarininchikpiwan yanapaykuchkasaykiko plan de trabajo plan de gobierno ruwanapaq campaña imakunata rimanki imakunan propuesta kachkanchayta sumaq ordenasqachata riki ruraykuna kachkanja tejuchaykuspa sumaqta churachaykuspa capacitación técnica personal con etapas, en fin, con apalaykuna. Chaynaqa rimarimaña yaykusunchik wakijkunata rimarisunchik a ver kay por rasuylkamanta yaparisunchik. Kunan riki qaninpamanta pacha kay qaninpa fin de semana kunanginata raymisqaku kay aposis rasuylkapi nasqachallatan degarusqaku inaspa kañaykusqakuraq kampas. Y chaymantam kunan riki diversas organizaciones reaccionaykunku y kunan reaccionaron kay Frente Defensa, aunque Frente Defensa es ratulla nirqa, pero kunan kachkan propuesta prohibisqa kananpaq todo evento masivo. Ima evento masivo pas kasrakuypis kachun fiesta pas kachun imapas prohibisqa kachun solamente turismo ruraylla kachun ruwanapaq nispa mañachkanku huklaw urqukunaman qhispinku huklawkunapi sichun kayna apukunamanta rimaspaqa huklawkunapi kakun incluso peregrinaje nisqankunata kayn urqukunaman ruranku. Y manam chaykunamanta uyarinchikchu kaynakunata uqllaykuna pallaykuna kay rasuylkapi hina manam uyarinchikchu por culpa chay hachallaña dejaruqkunapa kawsanpi kunan riki prohibinankupaq nichkanku anki incluso haynapuchu nirqanchu candidato a la alcaldía riki nichkan ñuqaqa ordenaykusaqmi kanqa sanción qachachaqpaqa pero mana prohibichispalla nispam nichkarqa bueno cada quien con su propuesta. Kaypi nichkan actual alcalde Belisario Lope paypa makinpiñam y regidor ninkunapa makinpiñam kunanja kay asunto regidor kunamanña kunan qhiparachinku
de una vez kay ordenanza municipal ta ruachinankupaj, de una vez taña ordenanza municipal kachunriki rurasqa chaqchurisqa nispa nichkanku riku wawqiykuna panchalaykuna chayñatariki chayñataq como sapa punchaw rima rininchikpi chinkasqanchikkunatañataq kunan hawakachaykusunchik chinkarunman kasqa kay wiraqucha paymiriki Lijan Alonso Paraguirre Seclén 3 añitos kimsa watachayuq chinkasqan punchaw pachakusqa polo blanco logo de Mickey Mouse pantalón jeans azul sandalias azul kay 1 de agosto taraq chinkarurqa Lambayekepe Los Olmos nisqanpi sigisunchik ankiñachusmi qawaranchikña paykunapata pero igual mana kunankama tarichkankuchu inatin qhatipachkanku inatay mas kaygaysisunchik a veces iskay kimsa kutitam aviso tariki churana kaypi Fabiola del Rosario Samané Espinosa paypas chinkarusqa 16 años imapachawan yapachakurqapas paypas chinkarusqa kay 31 de julio taraq Limapi ina distrito Limapi chaynataq kay hawallanmanña maña sapakamata ruranapaq Justin David Ramos Collachagua paypas 15 añitos chinkasqan punchaw pachakusqa buzo plomo casaca crema color rojo zapatillas negras nisqan paypas 1 de agosto chinkarusqa Limapi Villa El Salvador nisqanpi chaynataq chinkarunmantaq karqa Raquel Fiorella Rojas Alvarado Raquel Fiorella Rojas Alvarado chinkarusqa pay pachakusqa pantalón jeans plomo con chispas color blanco casacas azul institución educativa José Galvez nisqan institución Pachanwan zapatillan ruyaq kasqa paypas 1 agosto taraq Juninpi kay distrito Río Negro nisqanpim chinkarukunman kasqa chaynallataq último ñachkay luego chakachkanraqchu Nicole Luana Pinedo Palacios paypas 3 añitos chinkasqan punchaw pachakusqa polo marrón pantalón tipo palazzo y cuadros marrón chaynallataq sandalias negras chinkarqa kay 1 de agostota Junín wak distrito Río Negro nisqanpi iskay panchanchikkuna kay Río Negropi wawqillaykuna pallaykuna chinkarullasqaku mallay mama chinkaqkunapas kachkantaq sapa punchaw nimaya pasakuchkanqaynaña chinkaywan kunan yachachkanchik riki cantidad chinkaqkuna kachkan porque kayna publicasqa kaptin puntakunataqa riki huk iskayllatam chinkaqkunata publicaq kanchik a veces pinsaq kanchik seguramente chayman enamoradanwan pasakun ushuanakurunku chaynapi chinkarun nispalla riki a veces kasuqchu kanchik pero inatayariki yanapanakusunchik maskayta chaypi rikukullankichikpas o pipas maypi rikukullanpas yanapaykullasunchik a veces ayllumantaqa llakimi riki wawqikuna panikuna siempre mas rimari wawqillaykuna pallaykuna chaynallataq ñasparakuna wichirimunqaña mamallay mama kay urqulawman parakuna ña hikutakamuchkanña nichkanku kay saynami ukumanta pacha wawqillaykuna pallaykuna nichkan pajarin mana pajarinqa saballarqa domingumantas tumpata ña parayayku kacharimunña y kunan manaraq chiripaq waytaraqchu ripukuchkan
siempre chiri chapiraq kachkanchik aunque ña chawpipi ña chirinan quninan chaypirikaw chirinanmiki kay invierno chirinan punchaw y chaynallataq riki quninan punchawñataqmi kay verano pero kay kamas kay chirinan punchaw qallarimanta miki yupakun aw qallarininmanta entonces ña chawpiman ña yaykuchkanchik entre chirinan quninan chawpiman ña y entonces chaymi niwachkanchik que según kay sinamipa willakuyninman hina domingomantaqa wakiq urqulawkunamanqa ña parapas wichikachamunqaña para wichikachamunqaña Sierra Centro Sur Andes anchaq mana Sierra ninchichu Andes Centro y Sur Centroman nispaqa kay Junin chaynallataq riki Huancavelica Ayacucho Apurímac hasta sur wawqirikuna palaykuna como nichkanchik chay chiri hinallaraq hawachanchik anchay chiris tumpata yakuta tikaykarachinqa hinatin runtuparapas wichirimunman o chikchintinpas o wayra achuqapas o parapas ña para muyukachamuchkan ña wawqirikuna pallaykuna campesino runapaqa paraqa sumaqlla tarpuy qallanapaq septiembreta qallananchipaq timpumanta qallarispa ichapas compañallawaswanchik allin para kunanqa ñuqanchik lawtuqa norte lawtañata yachanchik ña nishutan parakunqa nichkankumiki kay Limamanta qallaykuspa norte lawman principalmente costa pero kay ñuqanchik lawñata kachkanchik centropi kasqanrayku sur centro chawpi mana llumpay extremos kanqachu pero ñuqanchikmanta kay ñuqanchik lawmanta Urayman nisunchik Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno paykuna eso siqariki sur afectasqa kanku riki nisyuta wawqirikuna pallaykuna según kay clima kasqanman hina. Así que se hace bien en precipitaciones wawqirikuna pallaykuna kawsayta manaraq tukuchkankirakchu huqariyta huqariykuychik ña pankakuna hinallaraqpas chaynataq hupakuna rastrukuna hinallaraqpas kachkan chaypi monturayasqa manaraq apaykuchkankirakchu apaykuyta munaspaqa apaykuy mana chayqa ya chaypitaqa chakramanpas aparuyta nispa chaypi liwriki mana kañaykuyninmanchu pamparuy o chaqchuruy o ismurachiy mayqinpas kanman mayqinpas entonces allinpaq wawqirikuna pallaykuna allinpaq kaykuna riki kay para qallacharinin bien ahí a ver chaynallataq kayta avanzaptinchik Limamanta nortelawmanñataq rupay nichkan wawqillakuna Limamanta nortelawmanñataq rupay chaypipas afectasqa kanqa chunka qanchisniyuq limantinqa riki chunqanchisniyuq Limata hurquykusqaqa chunka suqtayuq Lima Callao y nortelawman ña rupay wawqi rupay ña yaykumuchkanña riki allimanta primer ola de calor nichkan primer ola de calor yaykuykamuchkanña y chayna poco a poco riki rupay qarqunqa chirita y kunan chiri kachkanraq hawanchikpi chay chiriwan yakupas chaqruchakuykuspañataq runtuparachik chiparakuna ayra achuqakuna chayarimunqa nichkantaq arikaw entonces kay willakuykunata wawqiykuna qawarinanchik yachanchik kay paraqa riki a nivel regional manam kay paraqa riki a nivel localchu may llaqtaytaq chayamunchu niwaqpas pero yachanchikmi paraqa wasiki law llaqtay hawanta paran chimpaykitaqa mana paranchu chayna purichakun entonces mana hamta afectasuptikiqa ñuqataqa may afectawanchu wak lawllata pararon llullakun chay senami llullakun chay tarrishu chay programapi nispapas ninkichik manam chaynachu mas rimari wawqillaykuna panichallaykuna chaynallataq mamallay mama kaytaqa
Bueno, kaytara hawachaykusunchik. A ver, kaytara hawachaykusunchik. Kaypi niwachkanchik wawqillaykuna pallaykuna de que yunkapis kay huk carro wichikuykunqa carro pullu apaq carro pulluntin wichikuykun wawqillaykuna palla mayuman mala maniobra kaq patampiramas hapsa patampi mayu patampi equilibrio nisqanta perderosqa kay apurimaqta chay chimpanapi chimpanakusqankupi o chimpachinakusqankupi chay pasakurun kay distrito Sibia nisqanpi wawqillaykuna pallaykuna distrito Sibiapi chay pasakurun más bien hawaykusunchik imaynataq chay pasakurunman karqa a ver ahí está a ver volumen kachkanchik ayakuman yaykuruspan waskawan watachpanku chupanqaku maquinaria chimpachimi chimpachi pollo jeto pollo kaypi jiqipawniyuq kay pollo jiqiparon iskay cajón o kimsa cajón kayman hawachkanchik waklaw kamaq hayka cajón ya kukupi ña wallpa jiqiparon wawqillaykuna pallaykuna pollichakuna ya jiqipasqata más o menos nakaspachik rematanqa pollería apurado wataychik chayta mejorchik kayna pasakurun kay Kimbiri law mana Kimbiri law Sibiapi pallaykuna ay pollo apaqariki chay mala maniobra torwaykurqa natinlla ukuman riki undikuy patallampi chay subispachu bajaspachu imaynantay chay rurakurunpis wawqillaykuna pallaykuna mana kaypi claro chatachu willawanchik más rimari chaynallataq justamente kay temporada wawqillaykuna kaytaraqmi rimarinanchik karqa hinaspa kay wichaykusqanwan tuparunchik kay temporada yachasqanchik kay fenómeno El Niño chaywansi challwakunapas mana ancha tarikuchkanchu kay costanchikpi lamar huchanchikpi chaysi challwakuna y wakiqkuna yaykumuchkan Ecuadormanta chaynallataq Chilemanta chaymantaña apamuchkanku por ejemplo chay pota nisqa chay potamantami chay chicharroncito de pota ceviche de pota chaykunata ruranku kunan cevicherokuna mamallaman 10 soles kachkara kunanja 20 soles al doble wawqillaykuna pallaykuna así que pobres cevicheros wawqichalay panchalay imaynay kachkanku hasta 20 soles por kilo kay terminal pesquero de Villa María el Triunfo nisqam kay Limapi costapi wawqillaykuna pallaykuna escasez de pesca nacional nisqansi kachkan chaysi kunanja ama challwa pisirunanpaq apamuchkanku Ecuadormantaña Chilemantaña Ecuadormantaqa chay juni challwatachik y Chilemantañataq apamuchkanku o chay chiri challwakunata ima challwakunañayqa lamar huchapi kay costanchikpis riki minuciaron kay fenómeno El Niño nisqanwan mana ancha kachkanchu chay pasanankama chayna challwamanta sufrisun wawqillaykuna pallaykuna wicharikurun así que cevichito subichaykunqa chilcanitos diferentes platos mariscoskunamanto marinos ninkutaq platos marinos chaykuna wicharikunqa riki wawqillaykuna panichallaykuna y chay wicharikuruptinqa iman pasakunqa chay wicharikuruptinqa mana ancha kanqachu wawqillaykuna pallaykuna mikunanchikpaq y huklawmanta apamunqa y subisqaña wawqillaykuna pallaykuna subisqaña chay comerciantekunapaq paykunapaq kusallaña wawqillaykuna pallaykuna paykunaq perdinqachuma comercianteqa manam perdinqachu ni uk soltapas simplemente paykunaqa subiykarachinqaku nada más ima soluciontaq paykunapas subiykarachiy paykunaqa faciltamiki subiykachinqaku wawqillaykuna pallaykuna anticuasunchik ñuqanchik miki kay llaqta miki ayllu miki sufrisunqa
qulli mana aypaptin mikunanchikpaq mana tarispa soberoptin mana kanqachu mikunanchikpi hinata imanasqman imayna kaspapas wawqillaykunpa aguantana kanqa riqnaspachiki ñawita qinchiykuspi hinata rantichaykusaqa munaymanta nispa munamanta rantina kanqa wawqillaykunpa mas rimari wawqichallaypani challay mas rimari kay programallanchikpi chaynallataq kay Huancayo Junin lauta chay Chupaca lauta Jaina puncho pichqa grado nisqanta taspiron nillota taspiron hinaspan relojman yapapaykusqaraq 3.5 grados nisqanta chaymanta kunan punchawpas pasaron kunan punchawqa 4.4 grados mayay mama Chupacapi chay raqrachiki sulmakuchkanchu mastachu raqrachkan uniku chaypiqa yakupas kachkanmi ninku chay yakuchu alleu debiliarachin chay allpakunata hinaptinchu chay kuyupakuchkan imaya chay pasakuchkanpas porque según hayninpakuna qawarqanchik mana chay fechalla incluso especialistakuna nisqarqaku chay sismólogo nisqankuna kachkanmi mayu ukupi naspa raqrakan chaymiki kay volcanpas pawasqarqa nirisqamiki chay llaqta Chimpallanku riki chaykunata qawarqan sutilla qusniqta sutilla Potototuqta entonces chay mana susigachkanchu hinatinmi kaynallaqa manachusmi allinchu nisqanku wakiqkuna wakiqkunaqa mastaña jikutakuykunku hinaspa nisqanku hatun pachakuyuman hamukuchkan nispaña 8.8 grado nispam jikutakuchkanku hinalla wawqichakuna panichakuna 8.8 mama chayqa nisyu niqchamiki wawqichaykuna panichaykuna nisyu niqcha chaywanqa principalmente Limatam nichkanku Limapima afectasqa kanqa nichkankumiki kunan punchaw chay pachakuyu pasaron pero qayna punchaw pachakuyu pasakusqanta riki como qayna punchaw chayllaraq pasakururqa kunanpaq chayraq reporte lluqsiykaramun ña kachkanña reporte completo wawqillaykunpa chunka pichqan kirisqa kasqa porque qayna punchawqa nirqanchik kirisqaqa tarikurllanku solamente kimsallam nispa pero kunan niwachkanchik riki ña tupuyta tukurunkuña hayna punchaw chay pachakuywansi chunka pichqan kirisqa kamalla mana wañusqaqa kanchu y chaynallataq riki chay chunka pichqan atendiykunkuña ña yanapaykullankuña achka wasikuna wichikuykusqa kaypi uk wasi wichikuykusqa kay machushapa kay wasinmiki kaypipas kay panchanchik wichikuykusqa kay wasipas kaynata raqrarusqa kay uknin wasipas kaynata mastarukusqa chaynallataq kaypi qhawarisunchik kay ankayqa ñam qhawasqanchik ña chay futulachupas kay huk futun kaypis pirqa wichikuykusqa uknin wasi raqrarayakuchkan kaypis raqrasqa kachkan wak qaqapas hina chay volcan lawchusmi kayqa hina volcan lawmiki chaypis wagna sulma kaykamusqa kaypas iskinan raqrarusqa kayqa mastakurusqaña chayna kachkan riki wawqillaykuna pallaykuna kay Juninpi wak Chupaca lawpi entonces ña kay reporte completo wawqillaykuna panchallaykuna ña reporte completo kachkanña kay Chupaca lawmanta Dirección Regional de Salud Junin chay paykunan willakamun kayta Diresapi kaqkuna atendisqa chunka pichqa runakunata ña mana kayqa chaynapachu Defensa Civil willakuyninchik porque qaynawan Defensa Civilqa willaykamanchik chay urgente kaqllanta kimsallam nispallamiki kusis kachkaranchik kimsachalla nispa
Pero kunan mana wañukuykanchu chaymi maskusi porque chay hayninpa pachakuyo pasakuruptinqa wañuyniyuqmi karqa suqtami wañukurqa. Kunanqa kirisqakunalla fracturas nin contusiones nin chaynata directora regional de salud mamá María Antonieta García payriki willakamun maykunapis chay kirisqakuna kasqa wasikuna uchikuykuruptin tiqakuna uchikuykuruptin kay Chongos Bajo, Zapallanga, El Tambo, Colca, anexo de Socos, Chupuro, Chaca, nisqanpi. Chaynallataq pachak wasi kachkan kunan inhabitable chay hayninpa pachakuyumanta iskapaq chaymanta iskapaq chaymanta iskapaq chay hayninpa pachakuyo debilitaykurqaña chay iskapaqchankuna kunan pachak wichikuq hayninpaq mas meriqa wañuyniyuq mas mi karqa kunanqa pachak wasikuna kunan kachkan total mana yachanapaq cualquier wichikuykunqa más bien wasikunata ya limpiaykaruchuchun ñariki kay desde municipio hayninpaqa limpiaykarachishkarqamiki ya está kaypi mas fotokuna kaypipas kay panchanchik kaypas kay wawqichanchik hawachikuchkan kaypas kaya kaypipas igual kaypas kay lawmanta wichikuykursqa kay law kachkan tejakuna wichikaykaramusqa chaynaq kaypipas kalamina wasim kasqaqa trankayuqkuna igual kay lawninkuna wichikutkaq kay manani yachanapaqñachu kay kalaminamanta sumaq hatasqaraq kaskunanqa mayqa kay monturaykuchka allpaña chayna wawqiykuna pallaykuna llakiriki yapatawan chay gobiernomanta riki kunan Nicaragua estado de emergenciaman yaykuykunqa hayninpa ñam estado de emergenciaman yaykurqaña pero kunanpas estado de emergenciaman yaykuykum nichkanriki wawqiykuna pallaykuna hinaspa justamente kunanriki ministro kachkan chay Rafael Belaunde kay Condorchakunapa uman paypas qullqitas chaskikusqa chay empresa poderosamanta 1,5 millones chaywan campañata rurarqa wawqiykuna pallaykuna Condorkuna chay kunanqa ministro hinaspan punanqariki como ministro pagapunqariki desde ministeriomanta chay empresas mineraskunapaq favorecispan quizás mejores beneficios o más lotikunatapas quykunqa kay mantaña waklachamantaña nispa más lotikunatapas hunakuykunqaku porque siempre paganakunqaku imaynatapas wawqiykuna pallaykuna entonces incluso ña karpakunatapas aparun ña chay Rafael Belaunde instalaykachishkansi pero mana suficientechu porque hayninpam niskarqaku necesita 50 mínimo 50 carpas qusqankuqa municipio Pichqachata nin Chusquchata nin chaynachata ni chunka carpapas karqachu kunanwanqa mas yapakuyku wawqiykuna pallaykuna kunanwanqa mas yapakuykun hayninpa iskapaqkuna kunan mas tariki hikutakuyku mas ñakachka hayninpachi karqa 50 kunanqa huk 50 peon otros 50 carpas más dobleña más rimari wawqiykuna pallaykuna más rimari huk comerciantitas wawqiykuna pallaykuna secuestrarusqaku kunañataq policial nisqantaña qasunchik comerciantitas secuestrarusqaku kay Piura lawpi hinaspas mañasqaku 100,000 solesta pagawayku chayqa kay aylluykichikta nakarusaqku nispa wañuchishaqku nispa amenazasqa wawqiykuna pallaykuna hinaptinchiki mana pagayta atirqakuchu chay pachak waranqata tinchaqa wañurachisqaku tarirunkuña chay comerciantita wañusqata chay nichkanriki balapa hapisqanmi chaynata kachkanta huk lesión o sea chay maqasqanku o nishu fuerzapachu hapiraku imaynaya chaysi kachkan chaynallataq torniqueteqa imam kunkata rikaw kunkata makita chay watasqan wawqiykuna pallaykuna kachkantaq chay wañurachinqa wawqiykuna pallaykuna así que sigue los secuestros
Mamakeiko niskan llapa militartam jorgoramusaq nispa anunciaronña Mamakeiko militartam jorgomusaq seguridadpaq niptinqa ni pipas imatapas rimanchu Castillo nirqa militarta jorgosunchik seguridadpaq niptinqa militarta imapaqta kayna waqna Castillo kayna zurdo waqna kunanqa chay Castillo kayna waqna imapaq militarqa guerrallapaqmi nispa niqninkuna kunanqa allinmi mamay niñacha allinpuni militarta jorgoy nichkankuñata qarawlla chay wirawchakuna chay prensa limeña principalmente wawqiykuna qarawlla total wawqiykuna palaykuna kaykupaqa allinmi Castillopañata manam allinchu nirqaku por misma situación hina mana chayllachu justo kay Limapi wañurachinku kay cambistata kay Congreso ladullampi a unas cuadritas del Congreso wawqiykuna palaykuna kay balearonku. Así que manam chay delincuenciaqa sosiganqachu imaynama delincuentekuna gobernaptinqa delincuentekunaq tukurunqaqa es guerra de delincuencia o guerra por el poder. Wawqiykuna pallaykuna es poquito difícil kay atipi kaqkuna arik limpiucha kanman hinaspa isusqa arik limpiuchaqa limpiarunmanya pero entre delincuentes imaynata juzganakunqaku entre delincuentes imaynata tukunakunqaku simplemente arik tumpachata chiki susigachaykachinqaku imayna rinqapas manaraqya allintaqa llamkaykuchkankuraqchu chay pachak punchawtachu noviembre killakama chiki qhawarina kachkanqa chaypi evaluación lluqsirimutin qhawarina kachkanqa chaynallataq wantapipish yachasqanchiknaqa nimpariki chaqaya tuqyarachisqaku explosivota hapirunkuña qayna punchaw riki presentarqanchik chay sutin y kunan chaqay movilización wantapis movilizakunku wakiqsi movilizakunku empresariokuna wakiq empresariokunaqa manas kasukunchu ñuqataqa nawachunku extorsionawachunku nejenas llamkakunku manas llapachanchu chay empresariokuna lluqsin chay negocioyuqkuna munaq kaqllas lluqsin pero marchata ruaykullasqaku hinaspa nisqanku riki como hapirunku chay extorsionadorkunata mañachkanku fiscaliata riki chay extorsionadorkunata justiciaychik nispa organizaciones sociales, dirigentes, comerciantes, empresarios, población general de Huanta paykuna wawqillaykuna pallaykuna nisqa ñuqanchikqa kay Huantapiqa manam sicariatukunata munanchikchu manam chay extorsionta munanchikchu manam chay inseguridad ciudadana nisqanta munanchikchu chay afectawanchik liwchata chaymi a través de Frente Defensa y organizaciones de base diferentes organizaciones sociales, dirigentes, comerciantes, empresarios, población en general movilización taruraykunku chaypitaqsi tarikusqataq representantes del mercado productores y wakiqkunapas wakiq comerciantekunapas hinaspas puririsqaku hasta sede del Ministerio Público de Huanta o sea Fiscalía punkunkamaya chaygama puririsqaku hinaspa chaypi exijisqaku kay delincuentekunata más fuerte niqta apurawman justiciaykunankupaq justicianqakuchu imaynaya kachaykunqakupas imaynaya kanqa kay wawqillaykuna pallaykuna audiencia seguramente apakunqaña o apakurunñachu imaynaya manaraq chaymanta yachanchikraqchu kunan punchaw seguramente ña presentaykurqakuña documentokunata y chaypa autoridadkunapas llaqtarunapas ejecutakuchkan wawqi allinmi Huantapi wawqillaykuna pallaykuna kay rurayninku puririnku chaynapi ojalá kay llaqtanchik lawpi kay sicariato chay delincuencia chaykuna minullarinmanpas chaynallataq a ver accidentepis pasakurun wawqillaykuna pallaykuna kay Punupi riki wawqillaykuna pallaykuna kay desaguadero nisqan accidente pasakurusqa kay auto kaynata ñuturukusqa kaysi riki huk trimoto nisqanqa chay mototaxi ninchikpiqa chaywan chukarusqa wawqillaykuna pallaykuna chaypi kirisqa tarikun kimsa runakuna paykunata riki kay hospital Yuli nisqanman apanku chaypi atendinakunankupaq sutinkunata mana rikuyaykamanchikchu pero cualquier momento quizá chaykamunqapas pero ña willaykichikña wakpis accidente apakurullan riki wawqillaykuna panichalyaykuna
más rimare que hay programa yanchikpe más rimare ya no noticias nacionales maña yay kulla sonche. Bien ogregona palegona bien tumpatari ki cocina y cochcarganchinas pam que demorachay con chicotega muy pe. Bien, entonces noticias nacionales nisrampe jawaris un chic primero que alza de combustible nisramanta. Con Enrique combustibles hasta 26 soles ña hay para un ogregona palegona. 10 está 26 soles. Sobre coron, hay transportista con anipipas reaccionancho. Semana yara, que mama que ico asumis ita se viene alza, que ita más ni carga coña. Que más que ico asumi conga se viene alzas. Porque que ico jare que gobernan jolegios con apa, mejor que con jare que más joleji gana y ocupa con gaco. Más está afectado son chic transportista que chacraronata asnio capugliata rico pelegona que según agenda 2030 pelegona eliminación de clase media nisramika chay pericao solamente existían isca clasilla clase alta y chaynata clase baja, ellas existían. Según el nuevo Agenda 2030 con anga 30-40 daña pamchkanko. Agenda 30-40. Pitkunata chay clase media ñoqallayhin a veces llamko pachakullanchik ima pipas, sueldo chayki kan como funcionario, como trabajador. Y chay con clase media como los profesores, los policías, los médicos, son clase media. Clase alta piconata.
Clase alta chay apukuna mi colegio millones colegio como Rafael López Aliaga. Chay naruna kunam chay empresas mineras como Keiko, chay kunam chay clase alta. Manami que clase alta iskay wasi chay iskay carro chay eso también es clase media. Clase alta pasaré kachkanmiki kay millonarios y multimillonarios. No son los millonarios, multimillonarios, como caso de Taita, Tesla, dueño, es trillonario, trillonario, mamá, tanto, joder, rona baja, son trillonarios. Joder, ni billón taps solamente millón ya. Manejanchi, incluso presupuesto peruano solamente por millones, no son por billones. ¿Ya? Entonces, hay clase medias tukunan. Imagínate tukunan, hay sueldo kuna manaña haipanan ñacho, hay clase media sueldo kuna tengo wakchae manchayananko. Manaña chay clase media kona ni carro tapas, ni wasi tapas, ni ima tapas, rantita solamente sueldo un kukanan causanallankopagña. Y wakcharunakunaqa manaña ni sueldo kunapas causa edad wakchakunapagña bonos, a través de bonos como pensión 65, beca, programa juntos, programa contigo, chaynakuna que beca pobres, recorremonga chayllawan bono pobre mana beca pobre bono pobre recorremonga chayllawan causanqa kuriki chay bono kuna chaynata chay papel chakuna perike con haku vale nin chaya papel chapejamo chay vale para atención médica, vale para canasta, vale para combustible, vale para como que hay gas vale nariki, ¿no? Gas pues vale kanmik, ¿no? Aunque mana punta taja chay vale jariki uko balón de gas pa chanin mi carga con anja manaña ni balón de gas mamsa hay pagnachu chay vale, pero algo sirve, ojo, con algo sirve chay vale, ¿ya? Entonces chay na vale llawagña chay wakcha con causa con ako y clase media ñata wakchaya con manaña sueldo hay pangañachu. Aquí que core que ofrece kan 1.300 mañam ya paicos agnispa, pero se viene descuentos. Descuento ojo le gona palego amokuchkan AFP pa con AFP cosas gaña cochkan. Ahí se viene plata, no hanche polrenchi gachan ya AFP fracaso ma ya cochkar. Ahora se viene alza ojo le gona palego na ya ni ganchi. Amokuchkan alza de combustible. Kay reporte jaina puncha garganchiña y con kay pasa puncha una garganchiña hasta nichkan kuña kakaya. Tanta ruajkunapas nichkan kuñas tantas 50 céntimos man sobe y coronja. Tantapas sobe y coronja, tanta soben jainaptenja, quiere decir paquetazo, pues ojo que le hago para la icona. Panadero kuna nichkan kaitaja mana kan ni polito cocho mana tarcisiocho mana panadero kuna nichkan cha insumos kunas mana haipan ñacho tanta taranticoptinco enatin mejor sobe corongaña tantapas cajaya nichkanko kay balón de gas Loreto cha pues balón de gas jaikas cuestan o que le compre con 85 soles a Loreto Pipas. Combustible Jaikatak valen 26 soles o Loreto Pi. Balón de gas balón de gas balento de gas es 85 soles. Pollo 30 soles mama. Un kilo de pollo, 30 soles. Waka Loreto, con palecona, ña, wak peja, subico y cuchcaña.
y kay ñuqanchik lawpipas ya se viene alza suawqillaykuna pallaykuna incluso mototaxistakunapas nichkan 3 soles karqa mototaxi purikuy kunanqa 4 5 soles suawqillaykuna pallaykuna tarifas de moto chay motopi mototaxipi purikuy 4 a 5 soles ya no hay 3 soles ya. Si viene alza paquetazo suawqillaykuna pallaykuna. Así que simplemente sumata chiqui tejokoykunanchik que wayqanchik tuwawqillaykuna pallaykuna. Chayñataq nichkantaq kay alcaldekunamanta reelección de alcaldes como Rafael López Aliaga chaymanta riki presentaykunku proyecto leyta hinaptin nichkanku alcalde lluqsiqkunaqa manañam riki postulananpaq kasu kanqañachu ni ima cargomanpas chay presentaykuchkanku reelección encubierta contra alcaldes kunan hamukuykuchkan pero proyecto leyllaraq kachkan wawqillaykuna pallaykuna. Justo chay proyecto leymanta imanintaq kay mama Norma Yarro maytaq chay Norma Yarro kaymi chay Norma Yarro payriki nichkan Jurado Nacional Elecciones mehuchayuqa nis. Imapaqtaq engañachikunas manan Jurado Nacional Elecciones huchayuqa ley mehuchayuqa. Chay tachatamiki kay pasaq periodopi reelección alcaldemanta tratarqaku hinaspa mana atirqakuchu riki chay ley jorqomuyta coterespa chay reeleccionmanta tratarqaku kunanqa neutralizanqaku chay reelección de alcaldesta kunanqa Norma Yarro Jurado Nacional Eleccionesman tumpayku Jurado Nacional Eleccionesmi huchayuq nispa manam Jurado Nacional ley me huchayuqa chaqay abogadokuna ninqa echa la ley echa la trampa. Hayka alcaldes wawqillaykuna pallaykuna kunan hinalla sigikunqaku cargonkupi más de 50 alcaldes incluido Rafael López Aliaga. Se hecho un partido en Caglia, que Rafael López Aliaga para partido en Caglia ganaron inaptinja, que Rafael López Aliaga inaya alcalde Canja. Porque según que Jurado Nacional Elecciones para Villa Coining Maina, aunque caita Jurado Nacional Elecciones como sino es un análisis. Pacha kimsachunka huknin renuncias karon wawqillaykuna pallaykuna de los primeros regidores. Chaysi pichqachunka kimsan apasqaku kay pasaq alcaldekunata listampi. Listampi. Entonces ama paykunata afectananpaq kunan riki alcalde jatiq chankuna renunciakuchkanku. Por ejemplo, kayta hawarin Instituto Alca. Chaymantam kay analista jorguykamuchkanku. Limapi, por ejemplo, kay Instituto Alca hawarin. Chayntowaki región kunapipa Somos Perú pikaqsi reelección manrichkanku, reelección camuflada o encubierta. Chunka iskaniyuq alcalde inala candidato kachkanku. APP chunka Renovación Popular y Avanza Peñata soqta. Wakiq partido kunapi huk iskaycha kachka. Kay Renovación Popular pe más reqsisqa como Rafael López Aliaga wawqillaykuna pallaykuna. Ña kunan senador ña tiyakuchkanman karqa Congreso pe mana monancho. Kaqlla miki payqa gobernayta munan mana mariki leykunata ruayta chaypi tantianakuspa mañay chayqa nispa qillakun wawqillaykuna pallaykuna naspan riki chayta renunciaspanraq kunanqa richkan como candidato a la regidoría pero puntaqnin riki renunciakurun enatin chay puntaqnin renunciakurutinqa paypaq riki ñanta kichaykuspa saqichkan nichkanku alcaldekuna riki disimulaspalla qhipachallanta qatirqa. Atin chay qhipan qatiq actuales alcaldes wawqillaykuna pallaykuna
y chay puntaqchan renunciakurunku. Enatin chay jepa jaten con actuales alcaldes kuna kachkanku listapi riki kay nankota kay candidato alcaldiata churachkanku como pantallazo nomás, pantallazo con chay estrategia taruaron karikao gatillarse los cargos nispa nichkanku chay kunan amuchkani kay proyecto ley kunan chay proyecto ley peja nin jariki anki mayjin listamampas amañarinankupaj anki directa indirecta pas amañarinankupaj sichon kunan kay ley aprobaykun kunatenga manaña atengakuña chorita ni como regidor ni como cambio nada porque kunan jariki ley permiten manam jurado nacional elecciones su permiten ley me permiten jurado nacional elecciones pues ley ya tan complica así que hay normas ya roja jurado nacional elecciones man tumpan ley me permiten en atenme chay taroranco por ejemplo mayoría de los alcaldes o regidores con que candidateachkanko diferentes cargos o aujelaykuna pallaykuna alcalde que waqui candidatos kanku gobierno regional candidato provincial distrital distrito provincial o regidoria hina lugar llampi pues regidoria chayna aujelaykuna pallaykuna chayta mana ley prohibinchun kunan chay proyecto amo kuchkan rico aujelaykuna pallaykuna según jurado electoral especial porque kay hukninqa según ALCA instituto ALCA pero según jurado electoral especial sí Hanchis Pachaca son 717 pedidos de renuncia o aujelaykuna pallaykuna son 717 solicitudes de renuncia casi mayoría porque más de 1000 mikikanko alcaldinchikuna casi mayoría más de la mitad o aujelaykuna pallaykuna kaqlla alcalde kayta munanku hinaspa paykuna encubiertamente yaykuchkanku hateknin cargoan pero puntampi kaqtañataq renunciachichkanku chay recibieron 717 solicitudes de renuncia a nivel nacional Soqtapachak ña riki kachkan renunciapi Soqtapachak isqunchunka isqunnin chayñataq chunka pusaqniyuñataq retiros chay 717 manto aujelaykuna pallaykuna challao ya kay alcaldekuna riki mana dejayta munachkanchu cargonkuta chaynallataq kay Coca-Cola aujelaykuna pallaykuna mama Keiko anunciaykaramun y redes sociales kunan purikuchkarqa Coca-Cola invertinqa kay Perupi nispa ahora se viene privatización del agua aujelaykuna pallaykuna con Coca-Cola yakunchikta gratis willpukunqa gaseosata roranqa chay gaseosas Coca-Cola nisqanta hinaspa apanqaku Ecuadorman, Chileman, Boliviaman, llapa chayanman incluso huk law llaqtakunamanpas bukintakama, avionintakama apanqaku yakunchikta por ejemplo ima pasakun kay Méxicopi chayna Coca-Cola yaykusqa invertimos tantos millones nispa pero gratis yakuta riki wisikuspan rantikunaman ñuqanchikpa tariki gratis apakunqa Méxicopa chayna gratis riki wisikuspa apakun pero mana gratis aypun qullqipa aujelaykuna Coca-Cola tinmi wakpiqa prohibirurqaku Méxicopiqa imaynam gratis apakunki yakuqa tarpuqpaqmi chakrarunapaqmi campesinopaqmi chaymantaña qamkunaqa nispa riki niykururqa ahora si viene Coca-Cola privatización del agua Coca-Cola man quykunqaku yakuta
agua subterránea nisqanta o río rimakta pues lapanta pues koykunqaku pues imayna maylawpi chay qhawarisqan Coca-Cola porque más achka yakupa kay chuya yakupa kananta qhawarinqa Coca-Cola hinaspa chaypi chaymanta yakuta qhipikamunqa litros y litros y litros willpukuykunqa porque Coca-Cola kunaqa achka miku awqillaykuna pallaykuna chay envasenkuna mana miki chay yana gaseosallachu chay Coca-Cola pa kachkan nankunapas huk clase envasenkunapas entonces chay tanto yaku awqillaykuna gratis rikunqa Coca-Cola paj mana pagawasunchu ni uksultapas chay yakunchikmanta kunanqa yakunchiktaña apakunqaku yakunchikqa de exportación awqillaykuna pallaykuna kayku niykurun 100 haykam kachkan 1000 millonistas Coca-Cola invertinqa kay Perupe pero mana kaytam engañawanchik wawqillaykuna pallaykuna nisqanrika 1000 millonista invertinqa Coca-Cola pero mana wawqillaykuna pallaykuna imaynam qam wasikita rurakunki hinaspayki invertinki anchay inversionmi kayqa Coca-Cola manam Perumanchu chay 1000 millonista regalamuasunchik manam gastanqa chay planta procesadoran instalaypim chay fábrican instalaypim chay 1000 millonistaqa como cualquier inversor wawqillaykuna pallaykuna qam tindaykita kay Wamangapi wasita rantirunki terrenota hinaspayki ruwakunki tindatam ruwayta munashkani una galería chay invertinki algunos milloncitos chaynami wawqillaykuna pallaykuna pero defensor ninkuna imanintaq chay 1000 millones qari kay Perupim quedakunqa chay 1000 millones wasinta ruwakuspaqa rantinqa fierruta rantinqa cementuta rantinqa paganqa llapa peonkunaman qullqichanqa hayka peonta llamkapakunqa ya ves está gastando pero está beneficiando no una cosa es wawqillaykuna pallaykuna de que kay inversión si bien es cierto que Perupe gastanqaku inateriki beneficiakunqa chay Coca-Cola llamkapakuqkuna pero esa es parte de su inversión chay fabrican instalaypim chay 1000 millonistaqa gastanqa fabrican instalaypi imayna qan wasikita ruwakuspay gastanqa anchayna gastanqa entonces es mentira pues que va a invertir en el Perú ñuqaqa kayta anunciamutin mama chay 1000 millonistaqa kaykuman regalaykamutinqa imapia gastanqa kaykuqa educación picho salud picho imapiraq nispay qhawariskarqani porque primer anuncio nimurqa mama kaykupa chay futunwanraq Coca-Cola invertinqa 1000 millonista nisparikaw dólares nimpiraq ñuqanchik kusisqa kachkarani chay 1000 millonista mama kayku chaskaykuspaqa eso es plata pues salud educación ojalá invertiykunman nispa pinsarqani pero en realidad no es así invertinqaqa chay fabrican instalaypi hinaspañataq yakunchikta gratis botillakunqa wawqillaykuna pallaykuna ahí sí viene lo que es privatización del agua wawqichalay panchalay así que kaypiqa sumaqtam entendichinakunchik ya chaynallataq riki wawqillaykuna pallaykuna Ministerio de Economía y Finanzas mama kayku riki chay nampi mensaje a la nación nempi 1300 manmi subikachisunchik sueldota nispa nirqa chaysi ña Ministerio de Economía y Finanzas nikaramunña iskay kutim kanqa chay yapayqa primero pachakta chaymantañataqmi 70 solista kunan actualman primero 100 soles luego 70 soles nos pagariki 1300 man chayanqa chaynata nikaramun Ministro de Economía de Finanzas Elmer Cuba kunan kachkanriki ministro awqillaykuna panchallaykuna ahí está Elmer Cuba él es chaynata nichkantaq feriakunamantapas ripukunqa viernesman si wawqillaykuna pallaykuna sapa viernes kanqa sichum domingo lunes martes miércoles jueves kanqa feriado tuparamunqa natin suchunqa viernesman
Entonces, viernes samaconque, tomaconque, upiaconque, sábado, domingo, que hasta un kimsa punchao juerga caconga, ojilecona, palaicona. Así que se vienen los feriados, pero para los viernes man sochonga feriado cona. Sábado, domingo, pitu para obtenga, viernes mana sochonga, imagínate chayeja. Si yo lunes pitu paronga, hasta el viernes mana chay punchao chukanga feriado. Imaginam santo y cree que tú para mejor tal día ñorwasa manan kunan gari que nis pare que suchuy kaching yak chay nena gang. Ma chayllachu mana chayllachu awjilyaykuna pallaykuna mana chayllachu kay tukupananchik pajarimazunchik Betsy Chávez manta. Betsy Chávez man se awjilyaykuna pallaykuna salvo conductonta kay mama Keiko huykun ña. Primero huykun hina España riman awjilyaykuna pallaykuna. Diferente kay taja roran chaynata roranan koriko awjilyaykuna pallaykuna kunan anuncian korak chay kamak llapa oposición jarka karamo que todo tipo de opinión no kunan mana mama Keiko mana pimanpas chaymanpas imatapas nichkaspan salvo conductonta huykun Betsy Chávez man hinaspanin respetonam chay derechokunataja nispariko awjilyaykuna pallaykuna ña huykusqaña juninta manachu haynin parirqa anchay ficharaqsi y mana pipas maypas willakusqachu kayta awjilyaykuna pallaykuna ña autorización nin kasqa ñinaptin ña Betsy Chávez ripukunña Mexicoman ni pipas cuenta tokusqanchikchu ni oposición pas kay Betsy Chávez chiknin ninkunapas ni cuenta tokusqachu awjilyaykuna pallaykuna ña Betsy Chávez lluqsiruptin cuenta tokoronko incluso kajaya presidente de México Shimbao pairikenin cha salvo conductota ñam Betsy Chávez huykun ña chaynaja Castillota ñam yanapasunchik ñam Betsy Chávez kaypiña tarikuchkan nispa Hinaspanin inayan parlachkasunchik que entre Perú y México chay relaciones diplomáticos nisjanta ñam Betsy Chávez rike Perú manta lluqsiramun Betsy Chávez yachasqanchik nariki pakarayachkarqa embajada de México nisjampi kunan kaywanja kay embajada kaqlla kichakuykunqa kay mama Keiko que permitenga kay embajada kichakunama embajador chay gererik aviaruchkan aviaronme que Betsy Chávez pakakurun embajada hinaptin chayman que relaciones diplomáticos nisqan pakis embajador que no grata ni kuptinku ripuchakurqa aunque Betsy Chávez nin tinkuskarita munaraqku hinatinmi policiakunapas cuidaykurqa pachakninpi awqillaykuna pallaykuna Betsy Chávez ama lluqsinanpaq pero kunan ña mama Keiko salvo conductota huykun ña ni pipas cuentata hukusqachu ya está en México, ya salió del Perú, ya está en México, awjilyaykuna pallaykuna Betsy Chávez. Chayra cuenta tokoron kay Luis González Posada naspani imaynam chay salvo conductota Betsy Chávez man huyko está mal otorgado. Igual Alejandro Muñante, actual congresista repitente, porque repitichkan chay Muñante, diga paypas igual maqtachatam chay surdukuna izquierdakuna pa contrampe luchargan chay Betsy Chávez jariki kay Castillopa parlaq masin chay golpe de estado ruaq masin mi mata huykun nispa yangaña pisapakuchkanku Keikota que diga pero nadie le da bola awqillayku pallaykuna porque Betsy Chávez ña México piña tarikuchkan así que hasta rato chayo awqillaykuna pallaykuna ya contrincantiguna pues yangallaña pitupakuchkanku yangallaña rimakachanku ya está ¿qué van a hacer ya? Wichhay mama Keiko kutichimuninchu pero chay criticakuna kaptin imanintaq Keiko no hay problema weqraquchas Betsy Chávez huchayoq chaqay poder judicial hinalla investigación tarurachun hinaspay chay carpeta fiscal sumaqta armaykuchun igual vamos a hacer como gobierno extradición huchayoq kaptinqa vamos a hacer extradición kutichimusunchik justiciaman wichinanpaq kunanqa salvo conductonta huykunchik ña pasakun ña Mexicoman igual si huchayoq kaspa kutimunqachiki vamos a extraditar nispan consular chaywan sosigarachin contrincantikunata ese sí es política pues awqillaykuna pallaykuna yachan riki imaynan simin wichqayta riki porque paypas allin chay mana gobiernopi kachkaspami chayta practicarqa awqillaykuna pallaykuna imayna gobierno wichichiyta yachan hinaspa imayna chay wichichiqninkunata
que contestakuytapas yachantaq riku wawqillayku, esa es política. Wakiqkunaqa mana chayna política practicaqtaqmi chay como Geri o como Balcázar o como Pedro Castillo chaykunataqa riki sarukuykurqaku wawqillaykuna pallaykuna. Bien, ahí está, noticia, buena noticia, wawqillaykuna pallaykuna. Betsy Chávez tarikuchkan México piña. Ayjeronña kay Perú manta ña ripukunña. Así que chay oposición kuna yanqaña pitupakuchkanku. Oposición tapas que musjorachinña imanispan. No se preocupen, vamos a extraditar a Betsy Chávez. Nispan chaywan sosegarachin. Yanqaña rimachkaspa imanangakuñama. Ya está en México pues. Solamente falta Pedro Castillo. Pedro Castillo tarik jawaringaku kay 12 de agosto. Agosto chamuchkanña wawqillaykuna semanata. Más rimari wawqillaykuna pallaykuna ancha wakiqkunamanta kachkanqa rimarinanchik kay pajarin sábado domingo chaykunata riki tataykuchkasunchik kay noticias internacionales nisqankunata principalmente ripuchakuna pasachakuna wawqillaykuna pallaykuna. Tukuykunña rimarininchik informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata kay wayra wasintakama yatana kaq kamachikuynintakama kaypi mirimasun tukuyrikchaq willakuykunata llaqtanchikpata Perú suyunchikpata hinaspa huklawkunamantapas imam kaqta mana pantachinakuspa chaynaqa lliw willanakuychik hinaspa kichaychik uyarinata uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe willarimusunkichik chaynaqa hayakamuy willakamuway utaq asuykamuy rimarinata.